yes, Pignoni talk about the previous already law. So now 2759 Grand New Year will begin. ภาษาชอบเจ้าเลยเจ้าเกิดเนอะเจ้าแขวเจ้าอุแขวปะปูในปากแขวเนอะพายโยจะบล็อกฮอปะกระปวดในป่าโลนเนอะกระโดนโนดีละอันนี้มาได้นิบราสกาเป็นยอดจะเวิร์กกว่านี้จ้าไม่หรอ I would like to ask Payo to blow the Korean traditional horn, and I also like to invite Panodi, guest and executive director to play the Korean drum. KSN ประมาณหลักกระป๋อบ้านพี่น้องนี่ชอบต่อเปิดชอบไปได้จะซีลุยวอจะวอโว้ถ้ากระป๋อในปากโลดเลิฟกว่าจะซีลุยกะเลิฟประมาณตับคนเลิฟ KSN ประมาณกระป๋อได้จะพาเลยหรอ I would like to invite 14 people to play the Korean drum, and each individual will hit the drum once to commemorate the 14th anniversary of KSN. Terang view lah kan. Betul kau aja. Bandung ada lah bro.
ดูกันเด้ยังไงเด้Viva torce oggi. 그때는 되면 나한테 하라게. 나와 뒤 밑에 누워. 내 카메라 또 올라. 내 돈. 일단은 이거 하고 싶어. 마마 보고.จะนี่ภาษาคือเลิฟกับทั่วโลกบ้านพระโลกเฮวานี่หรอ Today we are pleased to welcome Dramu Hewa. เอาเวบ้านจ้าปากแกออเลิฟกว่ากันยอดตัวนี่หรอ She is respected by the Korean community in Lincoln. พระโลกเฮวาเมื่อเวลานิบราสกากันยอดตัวคณิติจยา She is a cast and board member. จะนี่เอาเวกับตัวจุลโลสิบหรือบ้านที่กว่านี่หรอ And today she will be sharing with us a welcoming and thank you speech about the celebration. และจะเนี่ยโคไปแอดอสินาหมอนักดนกนาบ้าดอจุลโลจะเก With that, I ask that you give full attention to Hewa and help me welcome her to the stage. ปะแควมือบ้าเสก่อตรันมือแท้มูเลิฟกระจกโกรธชีตานี่หรอ At the same time, please help me welcome Dramu Saimu to interpret Hewa. Đây là quay đi. Ra luôn được rồi. Để kia nó quay kì. Đấy. Lên kia này. Today, the Korean Society of Nebraska is celebrating the Korean New Year. We have been glad to be together in celebration for 14 years. On behalf of the Korean Society of Nebraska, I am so great and excited to welcome you all to the Korean New Year. ทีนี้อีเมมินีเลิฟฮอตนีเลิฟ
poeti pa he ma la ko ni thoto lo yita ku do ma le yiti ba ku le ku do lo ya ku ni no. Today is a special day, and I'm so happy to see all African celebrating. He ma la ko ni thoto lo ni ni we la ta ke ta yu yo lo mano te ya ta se ta la lo ku ta ta wi no. tập đó có này nó bắt được mà bộ bộ thì nó bắt được lên Our flag, our traditional clothing, and different national anthem. Momo pati no ba ke pukong na lu ku do ti pa na ai ke lo ti ta le kwa lu pa yo ti pa wo ni to pe ni ba ta pa ta ya le ko ba ni no to ni le o la ku la su ti la ko ni to pe ni no. Also, we commemorate our great leaders who selflessly and eagerly work hard, losing their lives in order for us to be able to celebrate the Friends Year with dignity. Kita Hale yang ni satu lagi, sudah kita kita tu kita kita, sudah tu dalam penyoklo, jawab aku kata itu. I am also proud of beautiful traditional clothing and different language in order to show ourselves as Korean people who value our beautiful heritage. Tadi bah, kita sudah malu heret ni jadi kita tak berbuat dapat kita lagi. Moreover, we come together today to show our love as one nation. Ini kita sudah malu kita itu pernah buka ada tu hidup berdua, bukan hidup berdua di depan, hidup berdua kita hidup berdua di sana. Humbly, we are here today to listen to our special leaders as they give us the wisdom. Tapi jika sebuah penyuat dan hidup berdua di depan, doa bercerita doa dia akan berdua doa ini loh. Kami dah ada Tony dokter kita secara dekat itu dan sudah kami dekat ini. Sekali lagi kami dah ada juga kuat wala Nebraska mege, sponsor itu le, tapi mege, kalau itu kalau itu musuh berbeda, itu berbeda dengan jauh. And sharing a moment together, I hope that this relationship grows stronger. Anak pokoknya kalau dua ini dua pun ada punya perkara ni beda. Tapi ada punya itu pada edapi dan tidak pun rendah terpokok ni no. Surrender is a time when we carry on learning about love, appreciation, and harmony. Kita malah pokoknya contoh adalah tu. Gue pokoknya ada Nebraska di dekat. Saya pun pada adi amal dollar apa dah lên tập cao lên lên vào lên Dia dah sedikit ya. Awal sudah kata orang. Dapat kata apa? Berarti di weda. Current community home health care. Home health care.
Pantamalo, Marty Pantamalo, Mercury Pantamala, Blessing Carter Ola, Kitita Ola, Okay, Bagativa, blessing the Azagan, Lino, Omaha, Robert, Chief, before Talbot. Now we're going to see beautiful bamboo dance by Omaha. Can y'all have picture? Please help me welcome them.
อแกชออันเล่ได้โดได้แต่โดพึ่งโกรธเนอะเล่นเคยยอมแล้วชี้สาซ่านี่หรอก So right now we're going to present a brief history of Korean New Year presentation by Korean youth, Lincoln Korean Web teachers. Please welcome the วิญญาณโปมีปาเฮนเราอสุชูเดลพอไปยอดูดีดาสิโซเดโซอพลาเวอันโตนีมาวิญญาณโปจะดูแลอาเมปาวิชิควิดูเฮนเราอสุเวเพกลาคานาจุกโทติกยาคิชีเยนีดอกว่าคีพูจุกุลอาเมปาเตชิตดูปุถุเตออาคีเพกลาคานาวิญญาณเตชิควินีเนาะเราพวกเสนอก่อนแล้วสิบเราจะไปพูดยังไงอีกบาตติญาออเลวิญญาณโพตาอุตสุอโลดอคุสาตุดอพีเพเสสาทอเซปนอกาเวกอกิญญาอีเลสิโปรดอตุเคโบนิมอ
ma vinyani krakinida takinde you yone buwi kedono tunya balu pake balu papwenedaก็ตอยีถอดอกุญยอพูดผ่าดีตัวดอกุญยอพูดกลุยโกพลังวันที่เราเชลเลอร์เขาพูดดอจะปีอวอกุญยอพูดดอจะเป็นเวโลเลอร์ก็จะอดทอไว้ดีถอดซอนนี่เนาะแพทย์ก็ช่วยพิกิยาเตอร์ชิติลีกุญยอพูดผ่าสังทองเวโลดอคือทอเวเลอร์การเป็นอโอเลอร์ก็มาลากปอกุญยอนี่ถอดซอนนี่เนาะจุลเลอร์ก็ช่วยพิกิยาเตอร์ชิพิจารตัวนี้ก็พิยอมรอดูเคสละโซจอสติภูมิดอกเคสตผ่าลอดูโลเวดอกุญยอพูมาลากปอบากุญยอนี่ถอดต่อเจอจุลเลอร์ภูมิดอกเตสาเลอร์ก็พิยอดอจะเป็นยาภูมิเนาะทูวิทยาเยชิควินีมีเวคาตาคิกโตคิชินีเลบเวกยอดอจุกเดืออันนี้ชาทอเลมุปานิคือดูลอดอจุลอดอเปโซเทคนิคเนาะในกุญยอนี่ถอดต่อทัสิสุดเดสโซอังเกพุโกอีก็เจอไว้เพย์เนาะจะนี่ภาษาคือเลิฟเป็นรุ่นของบ้านแบลงกเรเมเรลาริสันนี่หรอ Today we are pleased to welcome Blanca Ramirez Salazar. เอาเวเนมาดาก็อเมริกาดัตเธอชิโกโก้คนน้องวิวแบบโจนี่หรอ She is a very special guest from U.S. Census. เอาเวไม่เซ็ตก่อนก็อเมริกาดัตเธอชิโกโก้คนน้องวิวกว่าบ้านหมู่บ้านดาโคตรดาแพทเดเวอร์ฮอกวอร์อยู่นี่หรอ She is a partnership coordinator, U.S. Census Bureau, Denver region. จะนี่เอาเวเกอกระโจหลอดจ้าบ้าขาเลอเกอป้าฝือป้าเวอร์เลอคิโตคิเซียด้าเธอชิโกโก้โหน้องวิวนี่หรอ And today she will be sharing with us shaping your future with the 2020 U.S. Census. เลจ้าเนี่ยโคไปแอดอสินาโมนึกดมหน้าบ้านดอทุโลอ่อนเนจกี With that, I ask that you give full attention to Blanca and help me welcome her to the stage. ปกเป็นมือบ้าเส้นก่อนตรามือชูวาเลิกกับกระตุกหลอดชีจานนี่หรอ At the same time, please help me welcome
Tua to interpret Ms. Lecca. Good morning and happy Korean New Year. It is 2020 and this is a big year for us with the 2020 census. Well, I'd like to thank the Korean Society of Nebraska and the 2020 Census Korean Complete Count Committee for inviting the U.S. Census Bureau Denver region to once again participate in Korean New Year. As you can see, this event is very special to us. Your community is very special to us, enough that I put the Korean flag right next to my heart. I also wish to thank Tua, who's here with me, for being so kind to interpret for me today. Thank you. So the Denver region covers 12 states, and I work with teams in 3 of those states, Nebraska, South Dakota, and North Dakota. The Census Bureau is honored to be here today to provide information, including jobs information about the census, which has occurred every 10 years since 1790. The U.S. Constitution requires that we collect information about the people in the United States, about each address, the number of people who live there, their age, their race, their ethnicity, and a few other demographic questions that are asked. U.S. So last year, when I attended Korean New Year right here in this auditorium, I mentioned that we were about 15 months away from Census Day, which is April 1st, 2020. Well, today we are 80 days away from April 1st, but only about 60 days before most households have an opportunity to participate in the census.
So the date we're looking at is March 12th. Put that on your calendar because that's when you will have a chance to participate. Khi nghe được qua đã sẽ làm mạnh được chi tiết quân ta để nó calendar của nó có được và đã từ những năm phải đã nhận được cáo sẽ là bắt ở vậy đó và nó mới sửa được thay để làm và chi tiết We don't have a lot of time and there's a lot to get done. quân ta này đã chơi cái to và đã chơi cái to nó ăn là bả bỏ được một bát mà mình ăn ở đó. I will tell you that the Corinne Complete Count Committee that is headed by the Corinne Society of Nebraska is one of 22 teams in Nebraska that is helping to get information to the Corinne people about the importance of the census. Và theo bạn nói sự là ở Nebraska là bạn nói committee là những cái đó và lúc khi lúc là Nebraska là bạn nói đó và theo bạn nói sự là cái And the Corinne Complete Count Committee is one of the leading committees across the country working with Corinne people in other areas to make sure that all Corinne people are counted across the United States. Ở cái committee được quy định cái đó và cái thứ là ở đây cái đó và có được thứ là còn là cho bạn đăng ký và cái nhóm kia là ở cái nhóm là ở đó có For each one of you, your community depends on you. We want you to get that questionnaire done right away, either online, by telephone, or the hard copy questionnaire. You'll also have that option. So we want you to complete it before we actually go out knocking on the doors. Also, we don't know who lives at each address. We don't know what your phone numbers are or email addresses are. We just have an address that we know we need to figure out what the information is about the household. Address the car, mình gặp ông cái address the car này, mình gặp ông này, còn ông nó bây giờ là email giờ là mình tin nhá bạn, có là cái số đó là và có là address cái số đó the car rồi, có là cái bạn này là cái bạn tin nhá ta kita tu là lúc cái car. We do have the sample questionnaire online right now. It's just a sample questionnaire for you to visually get familiar with it. Lý do đó từ cái mà từ ta đó ta đi qua thế là phải là phải qua là online thì cái này ô vậy là đi đó ta đi qua lối chỗ cả ô lý. We also have a copy at our census booth outside this auditorium, and you can talk to the Census Bureau employees who are here. Jean Pink Liu, raise your hand. And then we have Bill Donnelly and Joe Golagash who are also here. Vậy là ta đi qua đồ là cái nữa là cái là online mình đã bảo anh ấy đi cái nữa. Cái ta nên nhắm vào đồ này ta đồ này có sẽ có. Còn cái sau đó mà đã có là cái vậy là Jean Pink là Joe. Very few questions on the questionnaire, so it will be easier to complete. Getting it done will help shape the future for your state, your city, and for the Corinne people living across the United States. America đó là biết là về các nhà chúng ta không mua để về từ đấy á ta bảo vệ cái We need every single person to be counted. The count determines how much power your state or your community has. Vậy đó và từ đó sự này mà về ta đi qua vậy không lo ở về nên mà về ta vậy nào cái chuyện này là nó sẽ đó nó quaตัวnó bỏ thế này. It also determines how much money will come down to your state, your community. $607 billion are at stake for the next 10 years.
là về cái chuyện đến như vậy là khá suy nghĩ được chỉ đạo của chị tôi quen cứ cái người chị tôi quen cái lo cái đồ này là tôi quen cái người chị là cứ có xe đó cứ quan trọng của And that 607 billion isn't for the entire 10 years. It's every year for 10 years, so it's a lot of money. Chị tôi quen cứ cái người chị tôi quen này, tôi biết là anh ấy chỉ qua bà, cái tiền ní có sự giao này, tiền ní là cứ tôi quen cứ cái người chị anh ấy chỉ có. That money goes into schools, into road improvement or building new roads, for safety services, for healthcare services, and many other types of services. Chị nói cái anh cái level này cái level đó là chú là ta lo lệ là ta chú thì là ta biết ta có tiền phát là ta các cái ổn định được cái gì đó. Census is important. Thì cái gì cái này ta là areno. And when you participate in the census, you are a part of history. Mình khi để là ta biết phải nói cái là mình mình bắt là ta sử dụng số police. And you're taking a stand and you're saying you are important. Không biết thì khi ta quay ra nhà nó chơi đó là tên là dạy radio, nine in the radio. Now, just to finish up, I'm going to ask you a few questions. If the answer is yes, then I'd like you to stand up if you're able to or interested in standing up. But if you've got a fan or Karen flag, you can also wave that too. Okay? Now, if you are standing, just remain standing if the answer to the next question for you is a yes. I don't know. Okay, so first question. Do you believe that babies are important? Okay. Awesome. We believe they're important too. Do you believe that young children are important? Pretty much everybody's waving. What about the teenagers? All the teenagers are waving. Do you believe that college students are important? Yes, you can chant if you want. Or what about the senior citizens? Awesome. Do you believe that refugees or new Americans are important to this country? All right. What about the men? Do you believe the men are important? I see many men standing up. How about the women? That one got a little louder. Now what about you? Oh, that wasn't very loud. I see everybody's flags or fans up. So let's try that one again. You believe you're important. That's right. Every single person in this auditorium, every Korean person in Nebraska and across the country is important. And be a part of history. Finally, after all the speakers are done here, when the program's over, I know that the leaders have asked that whoever believes they're on this 2020 census team come up to the stage
and we're going to get a group photograph, the 2020 census group photograph. ก็แค่ทอดกับตัวตามแค่เราไม่เวลากินแต่เราดูตัวตาบอกแค่ตาพอเข้าไปอีกแล้วก็ปะทะแล้วตั้งทอว่าเราที่สุดรอแค่ที่เขาที่ใครเด็กก็จะได้ไปด้วยแต่แค่ดูตัวตาบอกแค่ต้องคุย So you'll be invited, you are invited to be part of one team with one goal. เมื่อเราดูแค่มาว่าดูตัวตาก็ดอกว่าเราปกปักเขาเราเป็นแค่กว่าจะรู้ว่าดอกตาตุ่มคำบอก Thank you very much. ตาตุ่มด้วยมั้ย จะมีภาษาคือเลิฟเป็นทุลกล่าไม่โคเลเรียบิลเบียนี่หรอ So the mayor is here. So today we are pleased to welcome Mayor Larry Giller Bear. เอาแวนไม่ได้เป็นเขอเอาเป็นโคจะไหนนี่หรอ She's a very special guest and Mayor of Lincoln. จะมีเอาแวนกับกระโดดทุลกล่าเก่งกว่านี่หรอ And today she will be sharing with us her welcoming remarks to the Korean people and the celebration. และจะเรียกโคไปแอดโดดเลยหมอกเกิดดูกันหน้าดอกทุหล่อนี่จะเก๋ With that, I ask that you give full attention to Mayor Bear and how we welcome him to the stage. พวกเรารู้สึกก่อนเรารู้แพรว่าเริ่มกับตัวโปรดชานี่หรอ At the same time, please help me welcome Pewamu to interpret Mayor Bear. Well, thank you all for welcoming me here today. What an incredible turnout. The place looks incredibly transformed. My children go to school here, and it never looks this amazing. Thank you for bringing your joy and culture to Lincoln High this morning and to Lincoln. And I'm so happy to be here celebrating the new year of 2759 with you all. แต่คือเรามาแล้วคือเว้มือตาแต่คือเรามือตาแล้วทีนี้ที่ทำงานเราบอกเวลาเป็นวันที่ทอดเนาะแล้วเวลาที่ยายที่ตัวยังยาที่คนรู้ยังสิปีนี้เราได้ละเราสมัครมีเด็กแต่ว่าพอเราจะเป็นเด็กกันอะไรแต่คือตอนที่ว่าบอกว่ามือดีจะดูอาการลดลงบ้างเอาไว้คือที่ยายที่ว่าที่แค่เราคือมาเพื่อทำเราอีกเนาะไม่กันเราโน่นเราก็มาดูมาเนาะ I want to thank Peiwa for supporting me with her interpretation talents this morning. As we begin a new year, it's helpful to think about the fact that each new year comes with a sense of renewal and possibility, and I certainly feel that here in this room this morning. Aku ni dah saya bersama wadah ni contoh ni pada ni komuniti ni awal hasilnya wadah satu kita nyok doa aku awal aku ni kita tiba wadah ni kita mahu terisi pada lah. In that spirit, I want to thank the Korean Society of Nebraska not just for hosting this event, but for the work the society does all year to improve the quality of life for our Korean community and our wider Nebraska community. Aku ni dah saya juga wadah kenyok pada work dan Nebraska. Demi lah wadah depan dua orang muda tu Chinese sebab. Demi depan ni saya dah juga wadah depan ada dua ni kerana wadah depan ni tu tidak semaran lah. Apa dua wadah depan work. Aku ni saya juga wadah depan dulu bagi lah. The Lincoln chapter can take great pride in the vital assistance offered to the Korean community by our local office. Aku ni wadah depan ni orang apa pula tak cuma pula wadah depan ni orang wadah waktunya tu orang dah tu hibah aku dah waktunya tu orang ni masa kita awal lalu orang kita depan pun ni lah. And I also want to congratulate and thank the Lincoln chapter for establishing a complete count committee or community to make sure that everyone participates in the U.S. Census this year. It's very, very important to make sure that everyone who lives here in Lincoln is counted.
Aku ni dewada ada segi sewa ada sibuk weda nika chapter la awak tidak pani awak hila weda kan semua dah awak tidak tahu weda dan cewada pak notis roti kai dan lalu sekolah dunia yang menyebabkan kai no awak tidak beberapa kupawa weda la dan cewada pak notis roti banyak ni no kalau awak ini weda kalau awak rumah lalu kita malah weda pak kuah ni kepada weda dan cewada notis roti banyak ni lalu kalau awak ini tidak tahu kepada And I understand that many of you here today have reached a major milestone in your lives. You've become U.S. citizens, and that is not an easy task, and you can take such great pride in that accomplishment. Aku ni jadi yang nak bawa dah, bawa dah sampai di depan ni, no. Bawa dah betul kontrol semua mulu, lepas semua bu, lepas beberapa geser, kita berjuang apa, lepas foto, lepas kita wala siapa apa. And at this time, I would like to ask all of you who are newly naturalized U.S. citizens to please stand and be recognized so we can applaud your accomplishment. Please stand if you've newly become naturalized as a U.S. citizen. Aku ni no, dewata kira cipu kamu lepas ni, aku ni mintalah nyoba, mintalah apa tu malah. Aku ni ada wala lepas ni, kira wala cipu kamu apa ni kue, dan cipu kamu ni aku ni kesecer, kalau ada fikir bahagia ni lah, aku ni wala kira citizen, cipu kamu, dah mungkin kau sikit, maka kita aku ni tadi kesecer malah. Kita tu wala kira cipu kamu, no, wala ni citizen, fikir sikit, sikit cara malah kita tu no. Congratulations. It's really important to note that naturalized U.S. citizens have the same rights and responsibilities in our community as our community members who obtained those rights by being born here. Aku ni dona, awak dah ini salah aku tu malah begitu awak cipu kamu, dah awak dah pesan ya, dah mesti kalau muda kita, dah awak bermuda dah pesan ni itu dah awak dah cipu kamu apa sih kali no, And one of those responsibilities is to vote in all of our elections. And I urge everyone in this room who is eligible to vote to get registered and to make your voices heard. Aku ni no, awak pun ada kalau aku itu, aku muda dah berapa ni, awak dah pesan dah berapa kita pak. Aku ni no, berapa kita cipu kamu ni, berapa ni kita beri, dah awak dah pesan kita pasal kali, berapa kita dah pasal no. And on behalf of all people in Lincoln, I want you to know that whether or not you are newly naturalized U.S. citizen, we welcome you here with open arms. Aku ni dewada dah ni kalau cipu kamu dah pesan ni no, dah ada turun muju, pada kira cipu kamu ni ni, pada kira di cipu kamu ni kami ni, nak aku turun muju, lalu dah juga cipu kamu bukan ni kamu no. Lincoln is proud to be the new home of people from all over the world. Aku ni kalau kalau tak terima, lepas cipu kamu dah cakap kalau pele, cipu kamu dah heboh dah wanita, wanita kalau tak terima no, Together we are one Lincoln community, brought together by the richness of our different cultures. Aku ni dewada, pemimpin di luar, pemimpin dah kawal, pada wabu, aku ni bawa dah dah kita wan, dah setan dah, bila cuci di depan dah perhatian kita brought together by our languages, our different beliefs, our delicious foods, and our beautiful music. Aku ni perhatian wana kami di depan ni no, perlu di depan Allah selalu ada, dah tahu kita bahasa kita nanti depan Allah selalu ada, dah pun ada Allah api bela selalu ada, dah tahu kita selalu di depan Allah. Our celebration of diverse cultural traditions here in Lincoln is part of what makes this city the middle of everywhere. Aku ni orang perlu mila selalu tahu, kami hendak kita baca kita nak mila selalu tahu bahasa nak ni no, kami orang kumpul no, lagi tu kita kumpul aku ni no, kami berada apa kami dah kumpul. So again, thank you for your kind invitation to come join you in the celebration of this New Year tradition, and Happy New Year to all of you. And if you don't mind, I'd love to get a picture of us. Aku ni dewada aku bersih tiba di rumah, kalau kita dewada dah apa benda ni kalau banyak ibu dah bersih
bukan people ngade. So pasal lagi ke nyanyi kata banyak no, pada cuma lagi pada ni kita boleh dua dah. Itu mana? We have a small gift for the year. It's a Korean scarf. I'd like to thank you so much for joining us with us today. Thank you. I will wear this with pride and think of it as a symbol of all the gifts that you bring to our Lincoln community. Aku ni tak betul mah. Kita tak bola. Thank you. Okay, mình số cho em chắc là phần khá vẫn năm thứ ba các bạn video lớn giao quân khá lớn lên cửa phong bỏ bên đấy nó ôm hạ phong bỏ bên đấy các thầy cho cả video cho cả video đó. So we go to the next program. We're going to hear a combined churches choir from all the churches of Omaha and Lincoln. And if you want to sing, you can join us on the stage here. So now we're going to see beautiful current fashion show by Rani Youth.
We're going to honor volunteers who dedicated their work to GSN's office. So at the same time, I would like to invite Tutu, President of GSN, Lincoln. We give thank you to them. Also, special recognition go to Law Sorensen. 你来过来，老苏，你当开始做个啥用啊？那给我们过，老先当开的这个你，对吧？我不能我把单子我都拿的好，我不能啥用就过啥的，我你要不过你干嘛的？ให้ปากคุณเข้ามาแล้วก็ตัดเชือกกูก็มาลาก็พบว่าผู้ที่นอนที่ชอบก็แล้วก็จะสุดที่หรอแล้วที่ชอบก็ตัวนี้อยู่ที่บ้านก็สู้ๆว่าในบ้านสิ่งที่พอว่าที่ก็ตัดแล้วความที่ตัวเราจะจะมาเป็นข้าเราเราสนใจมีบ้านที่คุณรอสู้ที่หรอแล้วตัวความที่ตัวเราแล้ววิ่งในประสาทรถที่ยาBapak Pakcik kita boleh dibahaskan dalam yang berkesan ini. Jadi pribadi, bangun di kawasan dan kita tak tambah segi bukan miliar lah. Lepas itu pokok ini sebab pada emas kita lah, bukan kita berubah jadi hak. Dia ni berkomunikasi, Cheryl Breeze, Susan Howell, Dr. Muda, Dr. Pata Bumbu, Dr. Paul Weber. Aku keluar sosial ni. Pasal pagi ni baru baru, dan pada itu dapat buat bu. Kemudian orang ini apa baru, dah kita tak lepas sini lah. Tapi kita pada pasal pagi malam ni, contoh, ini tak boleh tak, contoh, ini tak boleh tidak tersirat lah. Ini tak boleh lagi, dan ini tak boleh lagi. Pasal pagi ni, tu sahaja. ที่รอดได้ดอกมาตาเกี่ยงหรอผมเป็นว่าเราปฏิโภจะได้ยังไงเนาะแค่กับที่บางทีนี่ปฏิชิบ้าว่าที่ท่านยังเกี่ยงก็ดอกที่ในที่เราเป็นยังไงเนาะเอาไว้เล่นตัวนั้นเราเล่นสิ่งสุขวัยก็สิ่งเราเล่นเองแล้วก็สิ่งที่ยังละเอาสิ่งที่ที่บทที่รอโซเซนแล้วเวทีเราเรียนจากอันนี้ที่ชิคกี้พายกันเนาะคุณได้ยินสำหรับเราบริเวณเราเล่นแค่นี้เอาไว้สำหรับที่เราตัดเดินเสียแล้วก็มาเสือปวดอย่างนี้หรอเอาไว้เล่นเสือปวดอย่างที่ผ้าแล้วก็มาลองไม่กี่ก็ใส่ที่ไม่กี่ดูที่ผ้าไม่กี่ก็เล่นมาเสือที่ผ้าไม่กี่ก็เล่นทอดรอไม่กี่แล้วก็เล่นกระลือที่ผ้าไม่กี่เอาไว้ที่จะสอบกันน้องตัวแบบนี้หรอจะไม่เจ็บหรอคือถ้าคุณมาเล่นมาเสียกว่านี้เอาไว้ซิสเตอร์กินอะไรว่าเล่นที่มาเสียที่เป็นไม่ได้ดีกว่านี้หรอแล้วเราสอนได้เพราะว่าคนเราคุยแค่นี้หรือว่ากันจะมีเงินผมเอาได้แค่คุยกันนี่หรอว่าที่ไม่ฮะว่ามันผ่านว่าเอาได้คุยกันก็เนาะก็ว่าไม่อู้หรอกที่ว่ามันก็ว่าคุยกันนี่ก็ว่าตั้งใจคือเอาไว้แต่ตอนละภาษาบ้านมันก็ว่าคุยกันนี่เนาะว่าพวกอู้เรื่องอะไรก็ร้อนเรื่องอะไรวันก่อนเดี๋ยวว่าวันก่อนแค่นี้เดี๋ยวว่าเนาะว่าก็คุยกันก็เนาะคุยเล่นได้ดีแล้วคุณว่าคุยแห่พอแล้วเลยอาคุณจะคุยกันที่ว่าแต่เรื่องเสียเกิดร้อนได้สิดูดีอ๋อถ้าปากเกี่ยวร้อนก็มันหลังก่อนเนาะเราแค่นี้ยังคนที่เล่นว่ากันเนาะดูทุกร้อนนี่แค่ว่านี่บางทีคุณจะสบายแล้วปากเกี่ยวเชื่อว่าแต่ละยังเป็นตัวคนที่เล่นว่ากันเนาะ
James dengan tu dah kena pagi dah awak kena cerita si baru tak fokus si mana. Okay, jika saya presiden keluar mana. First, I want to thank God who created the heaven, the earth, and every living thing for He is good to us. Because of God's grace, we have the freedom to come with a united heart and celebrate our brand new year. I've received the blessing this new year because I got the privilege to honor volunteers who have dedicated their works to the community and the PSN offices, and to give special recognition to law enforcement for his dedicated service to the Korean community. On behalf of PSN and the people of Nebraska, I want to thank everyone for helping people in our community. In addition, we want to recognize Lucha, Cheryl Reese, Susan Howell, Mukudong, Dr. Moon, Whipper, and law sources for their outstanding service. These are our heroes who sacrificed their lives to serve our people so that we may build a sustainable life in the state of Nebraska. If you look at the program on page 6, you will see the list of people. If you see them today, I encourage you to go and say hi and thank them for their remarkable service. In addition to showing our appreciation to these, we want to give special recognition to Long Sources for his more than 12 years of momentous service. Long started helping Korean people in 2008 when the first referendum arrived in Lincoln. And as there were more and more Korean people relocated in Lincoln, Long's relationship with the Korean continued to grow stronger, and his involvement in helping the community greatly increased. He would take people to their work, got their equipment, school, driving to Omaha to get their citizenship, to church, and plenty more. But he never complained. If you tell him, Lord, thank you for helping my people, he would reply, the people who are helped are my people. People, especially in the Lincoln area, if they needed something, anything, they would call on. If there was a damage in their apartments, they would call on. They didn't call the landlord. If their lights went out, they called on. If they were in a car accident, they called on. They didn't call the police. If they couldn't turn on their light, heaters, or air conditioners, they called on. And when they were in pain and they needed to deliver the baby, they didn't call 911 or an ambulance. They called on. One time, Lord didn't get there in time, so the baby was born in the home. Lord was always there when we needed him. For this reason, he deserved our thanksgiving, our respect, and honor. Now, I would like to invite James, our executive director, to come up on the stage to recognize and honor law enforcement. Thank you. And then, do we know Long, who stands in front of us here? So if you know her, if you know him, please raise your hand. You may be young people that you know about the dream, and you know about the thing, okay, that's the Lord. I want to think about When I live in India, I went to get the for Then in the Nebraska, you have to go to Canada. And then in it, but you get a lot of the Canada for Buddha. Then we are going to go with the Canada. I went to
learn kita wana kasih na bukan hana dan berada di sekolah lingkar itu kau sakit lah kau tu dari mana mana kau bagi kilo na tapi mari kita kesana tapi jadi ini benar kau ni na so today we are here to honor Long's Crossing and he is doing very beautiful grateful job to our entire community from the Klan people. So on behalf of the Klan Society of Nebraska, I will give him a kind of award, a volunteer award. And on behalf of the current community office, we have some kind of gift. And also on behalf of the Klan community in Lincoln, for every family, we have a lot of families, but for the represent, we give the flower pot. Okay, Lord Saraseng, we thank you very much, and our we do already said thank you very much, and we thank each other very well. And in my award letter here, volunteer award presented to Long Saraseng. So, in appreciation for your passion, unconditional commitment, and doing dedicated service. Thank you for all your hard work. Thank you very much. Now we going to honor senior citizens. If you are a senior citizen, please stand up. The youth, we escort you out to the stage. Respect the elder is an important part of the Korean culture. We want our children to understand and continue the practice of respecting elders. During the honorary, we hear the songs by Ashley Kutu and Hannah Paul.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
when one is starting the category target to the Tara, on behalf of the parents, I would like to invite Kiki Starry to address her encouragement speech to the friend youth and children.
Karena ada penjualan yang ya. Kami tuan mereka keren, yes. Kalau apa ni? Dan kita banyak, kita ada tak semuanya. Kita buat sepak ini. Kalau kita cukup doakan, sama cukup kena segera. Kalau tak ada, kalau tak ada, bukan itu kan tuan mereka bukan itu. Lalu kita kita ada tak syok. Tak syok dah, bukan apa-apa. Tak syok dah bukan apa-apa. Tak syok dah bukan apa-apa. Tak syok dah bukan apa-apa. Tapi ini berdua tiga orang ini. Kalau kawan kalau ni lah. Kamu dah tak syok kalau bukan bukan. Kalau bukan. Ini ya. God bless you all. God bless you, American. Saya pada saya hari ini orang dapat tinggi lah, orang bisa lagi kita orang lama. So all the things is still remain, and the youth will follow you down to your feet. Now we're going to see beautiful Korean belly dance by KCOO. Please help me welcome them.
Thank
Thank
vì lo khí bằng lệ để o trao ra o lỡ trao ăn lo xã có thế vì lo khí từ lỡ Chinari để lo nóต่อจากเสร็จจากลาต่อจากลุยตาเธออันดับแรกแผลตัวโอ้กระดาษอยู่ในการแพ้จากก็แพ้อีแพ้จะนารีอยู่เหลือเธอนารีได้หรอคุณพี่เหลือถ้าพูดว่าบานเหลือปลูกขาดโดนเลยภาษาก็ถ้าพูดว่าบานเหลือจะนารีจะคอได้หรอลิวีเนี่ยจะอะไรจะแต่ลิวีวินาสุโมนาคนนี้น่าแต่คนเขาเลิกจะพกพวกกระโดดพวกจะว่าจะเล่นเอง So I'm going to make some announcements. After this event, we just have one more left. After this event, we're going to have free food service at the cafeteria and there too. I think they're starting it right now. And after that, we do have cultural shows and entertainment. We'll be here in this auditorium, starting from 1 to 4. And other things, we also have New Year worship at the church. The first one we start at 1:30. The other one start at 11:30. Oh, one more thing. After the event, we want everyone to come up on the stage here. We're going to take a group picture. ภาษาคือต้องมาเลิฟคือแค่เลิฟมันจะลอยไม่หรอ So we are very happy that you joined us with this event. ภาษาโอ้สิบบ้านกว่าโอ้ถวยราชทานกว่าตัวเลยที่หล่อด้านสุดยอดเยี่ยมบานในข้ามหาตัวเองหรอ We would like to thank the event sponsors and everyone here and everyone that make this event become very successful. สุญญาเบอร์เกอร์แต่สุดท้ายแล้วแต่ละเรื่องสุญญาคนหน้าก่อหน้าหาก่อภาษาเอาคนหรือว่าคือว่าเราควรเลิฟเรื่องเคโอเอเป็นโยงเลิฟในการที่เขาจะเป็นอย่างนี้ Lastly, we're going to recognize the future Korean leaders. So we would like to invite Poet, KOA Korean Organization of American General Secretary to the stage. Saya berkata, secara ada dewan uang bagi laporan ini. Dari tujuan ini, 2005 malang buat CV, door. Menjadi kalau government aku buat menjadi Nebraska malang buat. Tapi ni, dia berkata pulau sekolah tak ada government kayak ini. Bertiba, orang ini lagi, pulau rumah amadi. Government mulai semua, dewan uang bagi pulau. Pasal dengan kita, kita berada begini. Buat kita dia, buat kita, buat kita. Lewat putih, lewat berbeda. Di luar ada, lewat itu. Jalan boleh jadi, lewat itu kami. No, untuk besar dah, dia jalan boleh lewat itu kalau. Wah, terjatuh, betul ni dia. Luar dari ini barisan, luar dari ini barisan itu mah. Apa tu? University
kiwe kira dapura kira profesor kira pan presiden kira presiden apa lagi awak ni awak kena awak ke Johanna dia di sebelum tadi bila beritahu para kita dah kita tahu bima begitu dah kita tahu ni begitu akan tujuh đó với cái bà nói nó ra được cái mà đây do đó cái này thì bà nói ra đặt lên ra cùng số đặt lên với nhau đi có đặt lên với nhau đi có cùng với nhau đi có cùng số với nhiều cái mà để con được vào đâu nó các ở bên thì nhảy sẽ còn dễ là sẽ bù được mà làm bò cái nhon đi thoát bò thì mi này thì qua ra thì khi tôi bây giờ yes queenie BC they would keep 2020 là bằng nhau ra những ai đấy ta là một bằng nhau bao nhiêu chúng tôi cũng phải nói gì hello đi ô bà đi đó có hello nó có video của này chúng tôi lúc cái đó lui là first year này cũng quan nó có video rồi thì cái đó thì mai đây cái chúng tôi có video nó có video nó ra có nó có ra đó cái ô nàyนี่ทุกเรื่องทุกตัวอย่างคนดูอย่างมากอยู่ให้วันหรออยู่เรื่องให้วันอยู่ให้วันนี้เรื่องอย่างนี้ก็เลยไปอยู่ให้วันเลยว่าสกอตแลนด์อินเดียเลยว่าโบราณพราหมณ์ก็โบราณพราหมณ์เลยที่เกี่ยวกับพราหมณ์วันนี้แค่ไปอยู่ให้วันนี้ลงมาก็มันนำพวกมันเนี่ยมาตั้งวันโยบุรีอยู่ที่บ้านมันอยู่เองไอ้นี่เป็นวันที่เลยวันนี้จะบอกวิ่งวันเลี้ยวชนละเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าดูว่าชีวิตอ่ะวันนี้ก็ที่ก็มาเดี๋ยวเราไปอยู่สภาคนที่เป็นคนที่ก็อยู่คนนู้นแบบนี้ก็แล้วไอ้คนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสภามาจะว่าก็มาจะว่าที่เราเป็นมาที่เราเรื่องงานมามีอะไรก็ฟังเลยก็มีอะไรเอาไว้เนาะภาษาเป็นอะไรนี่เดี๋ยวเราจะดีเว้ยว่าเดี๋ยวพูดดิตัวคนนู้นพี่ว่านึกว่าจะมีเรื่องตัวคนนู้นเนี่ยที่ตัวเย็นนี่กว่าจะหาตัวนี่ก็จะเลยก็ชีวิตเลยก็ฟังไม่หรอกเลยเราพูดว่าวันนี้ได้เลยที่ไหนก็สิ่งตัวเราก็สู้กันให้ดูเลยเนาะก็อย่างนี้พูดจริงๆเราพูดเราเป็นสิ่งนี้ President Republic of the United States ทุกวันนี้ผมไม่เกี่ยว United States กับ President เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวละก็ไม่ได้เจอเราเนี่ยก็ทุกวันก็การเราเนี่ยว่าเราว่าอยู่ได้ว่าเราพูดแต่ตัวเอาไว้มีประจำมีอะไรกับพวกนี้มาเล่นที่สุดหรอเป็นใจหรอแต่ก่อนมีหลอกเลยเอาไว้ทำจับผมไม่กี่จับผู้ดูไม่กี่จับเรื่องดูบางอย่างก็รู้ว่าคนนี้ยังที่วันอื่นนี่ไม่ว่าให้มาตัดเบอร์เลือดตัดตีเลือดเอาเวทีอาจารย์เป็นส่วนเลเวลตัวนี้กับผู้รักษา University ก็ดูน้องเกี่ยวกับตัวหลักเรียนมีอะไรเนาะแล้วจากนี้คนนี้เพื่อว่าเป็นอะไรยังชอบพี่อ่ะสิ่งก่อนที่เป็นเด่นพวกบางคนยังรู้ไปรู้สายสิบคนด็อกเตอร์เลยนะด็อกเตอร์ที่ดาวยังมีอะไรกันเลยเนาะด็อกเตอร์บ้ามาวันเลยเรียนเรียนรู้ไว้ได้เลยว่าเป็นยังอันนี้ก็ต่อแค่เอ็นดีเป็นทุกเพื่อก็เดี๋ยวมาดีกว่าคือทุกคนยังตั้งบ้านรออ๋อผมไม่บอกย้อนคือก็เดี๋ยวผมนี่ไปละโดนทุกที่อยากจะที่วันนี้เรียนเสร็จแล้วตั้งบ้านรอแล้วผมมาลำโพงว่าช่วยได้ได้ได้ทุกที่อยากจะนี่อันนี้จะสกิลหรือว่าที่ทุกคนเราเนี่ยเอ็นดีปาร์ตี้เวก็ไปย้อนเอาซาเลกที่ได้ที่โดนทุกที่อยากจะวิชิตวันนี้นี่สิ่งที่เราที่น้องก็เกี่ยวกับน้องบางย้อนก่อนจะคิดว่าภาษาไทยดีผมว่าเราบอกเราว่าเราจะหาว่าจะไปดูเรื่องของตัวเราเป็นมีแต่เพื่อว่าที่เราเป็นคนที่มาจากที่เลยตาเสร็จแล้วเป็นใจเลยโอ้โหเราได้จับดีเนาะวันนี้เพื่อว่าความเดิมคนที่ตั้งโอ้ที่นี่บางทีพวกเยอะมุจิมิญาอีเลืออะไรคอมโบที่เวเราสุขภาพที่เวเราที่เราที่คนที่เวผมมุ่งไปจะไปเห็นอยู่เลยชีวิตก็ไม่ดี
Cô cho về high school cả bà, cô cho lên college nó, university nó. Cô đi về Cam Ra, qua số đi ra thì lo phải những quả video lúc bị đun chọc rồi bố. Tập Cam Ra thì phải những cái gì cũng sẽ đi qua. Cô ta đó, Cam Ra thì phải đi, phải em đó thứ cửa, lesson đi qua, cô đi ta học rồi đi class đi. When I pass over the minute to reform America, powerful country. Because all the people are tied up in the union, when you make that the key, when you pay that the all of honey, when I put in our head to the center of the week like the dog with that and we got kita lakukan yang kita jadi kita mau memberikan kuliah kepada dia maki kita Yosua proses aktivitas buat proses dunia proses dunia ya bagaimana baca bagaimana muda tahu sebenarnya sudah buat kita tahu sudah kali bagaimana boleh lah pola tak mesti lawan pola ya sudah buat tak suri dari apa tu deh bagaimana kalau biar dia ada kita ni kita mau Zakuna!